Менин атым Шерғазы, фамилиям Курбаев, өзүм Лелек районунун Миң Жажайынан болом. Мен 13 жашымда келгем негизи. Бул жакка Кадамжай СМТ лицейине кабыл алынгам. Мына арадан 5 жыл өттү. Лицейинде ичидеги мугалимдери, тарбиячылары көптөгөн нерселерди үйрөттү. Эми үйрөткөндөрдүн натыйжасында эми мына бүгүн мындан аркы жашообузда үйрөткөн нерселерибизди жашообузда колдонуу үчүн канат байлап учканып турабыз. Мен Камал Кубанычбек, Лейлек районунан келдим. Бүгүн улум Азатбектин бүтүрүү кечеси болот экен. Ушул жерде. Ошо бүтүрүү кечесине келдик. Абдан сүйүнүп турам. Мына 5 жылдан бери талим тарбия берди Кадамжай Түрк лицейи. Жакшы билим алды деп ойлоймун. Келечектен көп үмүттөнөм улумдан. Окуу жайга жана ошондой эле ал жерде баланы тарбиялаган мугалимдерине терең ыраазычылыгымды айтам. Мен Жотбаев Нурбек, Айдаркен шаарынан келдим. Мен жээним Мамыржан уулу Кылымбек 5 жылдан бери билим алып атат. Себат лицейинде. Кудай кааласа жакшы окуу жайларга тапшырат деген үмүттөбүз. Келечекте Кыргыздын керегине жараган улан жигиттерден болушуну каалайбыз. Бардык окуучулардын ушул акыркы коңгуроодун бүтүрүүчүлөргө жакшы максаттарды ойлогон тилектерге жетишсин. Келечекте Кыргыздын даңкын алыска жеткизе турган Уктабай канча таң атты, балдарга берген тарбия дүйнөгө сүйүү таратты деп мугалимдер жамааты эң сонун машинам, эң сонун үйүм болсун деп эмес, эң сонун балам болсун деп жашап келген ардактуу ата-энелер жана кымбаттуу бүгүнкү салтанаттуу иш-чарабыздын коноктору. Жалпыңыздар бүгүнкү иш-чарабызга кош келиңиздер демекчибиз. Çok ümit veren bize öğrencilerimiz ve özellikle en güzel evim, en güzel arabam olsun deyip değil, en güzel çocuğum olsun diye hayat geçiren velilerimiz ve çocuklarını kendi çocukları gibi seven, değerli peygamber mesleği olarak mesleğine aşık olan öğretmenlerimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hurmatlı konuklar, Kadamjay СМТ лицей тарабынан бүгүнкү уюштуруп жаткан акыркы тоңгору майрамдык салтанаттуу аз эмести ачып берүү үчүн дал ушул лицейдин жетекчи директору Мехмет Кара агайыбызды ушул жерге салтанаттуу иш-чараны ачып берүү үчүн кол чабуулдар коштосунда чакырылган. Урматтуу бүгүнкү салтанаттуу кеченин ардактуу коноктору, областтан Баткен областынын адынан келген жетекчилерimiz, Kadamjay rayonunun hakimizi, jana Kadamjay bilim bölümünün жетекчиси, Kadamjay şaharının meri, Südüktü şaharının meri jana Aydarken şaharının meri, oşondoy ele Bişkekten gelgen kumbattуу konoktar, urmattуу ata-eneler, jana бүтүргенге 20 жыл болуп, 10 жыл болуп bu yaka gelgen urmattуу бүтүрүүчүлөрүбүз, urmattуу konoktar, barınızlar keçemize hoş gelipsizler. Okuvchilarga bilim tarbiya berildi, ko'zgu emgagi jana olimpiadada o'quvchilarni tayyorlovdagi chiqarmachilar ekani uchun Kadamjay СМТ лицейинен ingliz tili muallimi Sadıkov Nursultan. Ошондой эле урматтуу бүтүрүүчүлөр жана ошол окуучулардын ата-энелери Ertesi кезекте барлығыңыздарды бүгінгі қош майрам, 3 майраммен құттықтаймын. Бірінші кезекте ертеңгі 25 май ақырқы қоңғырау майрамыңыздар. Андан кейін барлығыңызға ет болған Рамазан айыңыздар менен. Ошол учурда 25-ге қошы 25 болып отқан биылғы жыл СМТ лицейінің Kadamjayда түзүлгөндүгүнүн 25-ші қоңғыраусы кабыл атат экен. Бул майрамыңыздар куттуу болсун, мен тилектен дайым элестер менен ушундай жакшы маанада, жакшы майрамда жолугушайлы. Kadamjay райондук билим берүү башкармаларынын башчысы Байбуллаев Жеңиш Орозбаевич агас. Кол чабыңыздар менен. 2000ден ашык
mugallimler attan, 35'inde okuyucular attan, barınızlar, bugünkü meyramızlar bilen çin elden kutuktayım. Mağa çayın belli ketkende bu özgöçe mayra. Buna Semetel Liseyinin tüzgönlüğünde Kadamjayda 25 yıl çeyrek kılım boluptu. Ondan beri buna 20 jolu bütürücüler bütüp ketişti. İyiliklerini belirlep ketişti. Barın buğa çayın. Biro, daha bir nesene basa belli aytıp ketiş gerek. Bıyılgı жылы Semetel Liseyinin okuşularının jardamıyla, şuların salımıyla Batken Oğlusu Respublikada облыстар арасында birinci orundu, жалпы команданың есебінде екінші орынды қамыс қылды. Бұндай Чоң, Чүй, Үсіккөл, Жалал-Абад, Ош облыстарын сияқты командалар артта қалтырып, жақсы елге жетішті. Өзгөчө, ушул бүтүрүүчүлөр ичинде Жолдубайұлы Бекжол, Базарбайұлы Баяман сияқты окуучулардын менеттерин, эмгектерин белгилеп кетип шарт деп билем. Куттуктайм баарыңыздарды. Баяман Мырза Республикалық Олимпиадада химия предметі бойынша 3-ші орынды бағындырған Баяман Мырза. Қол шамыңыздар. Республикалық Олимпиадада информатика предметінен 2-ші орынды бағындырған ырашылық барақша менен Жеңишбек ұлы Талантбек сыйланат. Қол шамыңыздар. Олимпиадада физика предметінен 2-ші орынды иелеген Жолматов Данияр сыйланат. Даниярды мен бая сыртта көрдім, чоң болса бұл физрук болса кетті ойлауым. Çok rahmat Danyar Kutlu'yu Salime danışında Respublikalık Olimpiyadada matematika predmeti boyunca 1-ci orunda alğandığı üçün Joldubayoğlu Bekjol sıylanat. Agay ecelerimiz aytkanday Kadamçay Semetel Liseyinin açılganına 25 yıl oldu. Bizim Sabat El Aralık Bilim Veriyor Mekemesi Kırgızistan'da işlep жаткандыгына 26 yılın yüzü bolot. Atalarımızın mekeni bolgan Kırgızistan'ga adep gelgen günden başlap Boğordaş Kırgız elinin жылуу меними mekan koldoosун sezip kelejatабыз. Sapattın жалпы cemaati ata jurdubuzda жашап işlep жаткандыгыбызга чексиz кубанычтабыз. Кезектегі бүтүрүүчүлөрүндү сахнага чыгаралы. Ташбеков кезектегі бүтүрүүчүлөрүбүздү сахнага чакырмакчыбыз. Ташполотов
Gurbayev Şergazı, Bazarov Kurmanbek, Akimov Bektur, Aliyev Doskol, Kurbanaliyev Mengtemir, Kuziyev Şahzat, Abibullaoğlu Altınbek. Kalamaz bugün Kadamcay Semeteli Liseyi'nin Bütürcüler Keçesi bolup atat. Bizden atalerimizge bizi birinciden razılık bildiremiz. Şu baldarını bizge berip bilim alıp, tarbiyani alıp anan 5 yıldan beri okutup attan atalerimizge razыбыз. Baldarga iyilik kalayбыз. Jakşynakay üniversiteleri okup, buyursa Kırgızstan'ın geleceği bular dep oyloymun. Kırgızstan'a kelip kayradan Jakşynakay işlep Kırgızstan'ın ekonomikasına ayrılganda nersin koşum salsın dep işenemiz. Oşonda ile 10 yıllık 20 yıllık bütürcülerimizge dağı biz razı bildiremiz. Gelip katışkan ketken konuklarga, jedekçilerge, barınarga razı bildirem. Rahmat.